isa cia bilingi wa mauvo. Nisialilika mwendoni wa saa umwe na nusu cia wakeli wa matuko miongo ili na yimwe mwai wa katano mwaka wa 2024 ninaokethia na utho chandini wa bilingi wa mauvonye ni ta wa Caroline Mweni wa Muteti Teresia mwendeni wa kuonengelea bilingi indi kwanzia ya meko woni waku nitukosa nambani ya ile 395 kana mutandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV nyama wa mauvo tundu tukumbanisye indi kwanzia ya ukuve ala tukumbanisye ni vamwe na enende tuikukulia yumbe maukamba maliane na finance bill ya mwaka huu. Amuikata tumakuweni Embakasi 3 kukula mokulyo itina wa ukonanwa na kumwaisa ndaye ya mutandithia umwe mitandaoni. Enendi wodi ni ya Mulango Kitui kuatiania sokoni itina wa mungami wa wodi kuandikwa aumite mwingi. Na mutumia umwe kuma evovoani koma kukula silikali na ndomango ya ulau mamutethesye kwa kanyumba ya Kembua ya Omboa. Bilingi wa mauvo. Tuyambelila bilingi wa mauvo kavindani kambu ngenene ikuikwatu wa kunena nisi ya budget ya kiudhukumi ya mwaka wa 2024-2025 enendi kauntini ya Kitui ni makuli ya memba mambunge isu na muno alama ilembeta ya ukamba kuonania uumwe wao na kuungamana mwenendi valama makulia kuliana na finance bill ya mwaka uumwe iweta ndeni wayo ni vinite mwenendi enendi amekulia yumbe maungamana mwenendi nundu nukuumia muno kethi wa imwesi ya sindu sia vata kwa mwenendi ni kuongelwa kana kuikiwa koti. Onesimus Chalo no kutuelezea. Enendi va kauntini ya Kitui momia mawani kukonya mutalatala wa kiuthukumi kana finance bill ya mwaka wa 2024-2025 ya serikali nene vala makulia memba mabunge nene na monakulu va ilembetani ya ukamba kuungamana mwenendi na kutetea kuongelwa kwa koti kwa sindu imwe nthini wa finance bill. Kulingana nondu watu athitithie andu ma kilasi chanzi atuite kana agatukilia lakini tuyaona utethio wa president nondu ila wozi otongoi aende na kubinia andu ala weta asla nenda kwazia kana kubandia mukate sukali iya kana mutu kuni kumizia mwenenzi ula wa kawaida kwa unye kulingana na mawoni makwa tani mwenenzi ninguona woni uzi utaileta kusapotiwa na ningukulia ambunge maitu ala meva ya parliament maibetukithia misoata kana mebetukithia finance bill izuma mizisia neza sindu ile ikumizia mwenenzi withie ni mainena nizia na nizia endeya na kuolwa thowa ende ti kuongelwa thowa nondu no yithie twigwa twa mabini tumala kwaje choko tuthi tumanze oliwa kwa na endo kwethia mauta meyulu enendi amekulia mbunge mongamana mwenendi na kuleana na kuongelwa kwa koti wa sindu imwe ta mikati na mutu valoma gweta kuongelwa koti kwa sindu isi ni kuvinyia mwenendi wa kwa timonini ta mwenendi nitukuumea nondu iyo atwika mukate no kuongeleka sindu mbingi niziongelekile at least na kuina mbesa kuina chao tukulazia muzumbi tukulana na maoni make ni masio lakini ndamela witha na bakupi mazisie mwenendi ndakate kuumea nondu yu mwenendi omea sindu ziambata ye utwika boda boda nzale kumya ushuru ni utwika kena ushuru keno at least maundo ya dunia ya thoka kila kona cionthe kutwasia president ko no education kio cha enendi kala nalo kala bundamane namo o maluko kuunza education kila ene makonena no kethia pena mundu palato bikita ibuto bikie nethia mundu mamba tu biashara ziamba tu ni kwatia onongi ula waiko wa mongiki no ucoka na lama eko twameta ingile cia cha kirondo nicio ciono kwa maundu bala mabikie jameni twina kio
maundu ni mathukie yukavinda ka mbunge gwikwaitwa kunenesya mutalatala usu wa finance bill meendekana mongamena NMD na kulea mutalatala wonthe ula wina muvango wa kuongela sindu imwe sya koti na ila mwene nthi wa kwati munini withitwe itumiano kana kwiendesya kimikalile awoni ala tukuona mende na kukolanywa twimeke anu ndi makolana sya na woni uzu adawa ba mbungeni ambunge makuone kakando na makivitukithya na kuza kwitha gero yuni jomezya mwenenzi ko ne tumasizi azuni moto maziona maoni ala makoza nyoku nyeta mwenenzi ndimekia kila niki yani kila juma aba mbungeni nundu ambunge no mato na kwa mwenenzi wa ni wa banje ripota Blingo Mavo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Isito ya Embakasi 3 ni nasumbikie nzeve ya uteti makuweni chumwani kivitu na mwambioni wa chumwaki. Isito jela yu kanonyo na muika tatu makuweni alama na vikitwembe wa maovisa maisalu Embakasi musini wa ilo vikusungia mwakulio yuluwa kukonanwa na kwa isianda ya mutandithia umwe makuweni ndini wa mitandao ya mikumukanilie. Tatu vandova kudhoimwani maovisa maisalu makuweni wote manasembi wa ilo vi Embakasi undula unesi ukonanwa na uteti na hindi kuidhiwa na isito ya Embakasi 3 mwa Embakasi 3 na na nitauki utetengo kukiwanza nitauteti makuweni. Caleb Chalo ena mauvo. Embakasi 3 ni sitwa ile na sambe muno makuweni chumwane kivituku. Sitwa ile yuti ni ya Charles Mulei kana mbichwa kuma kebwezi umelone wasua. Wini mokosi kuma mboni na indifidia mawewe kuma mutito wa ndei. Sitwa ya Embakasi 3 ama nae kwa tietina wa kwethia moko ne mama movisa maisalu musieni wa ilovi kwa ya Embakasi. Na valama na asungia mokulio kumano na kilama na andiki nguluvu ne mwea WhatsApp makiwetu atamana atume yendeto mbadhe kwe mutandithi umufa ama kuweni na ula witha akwete mbau Governor Mutula Kilonzo Jr. And we want to make this clear to the public of Makueni and Kenya. From some few days ago there was a cry and all over some things were shared all over concerning someone who had reported us to the DCI Embakasi, who is none other than Gladys Mwende Kioko. We want to put it clear that she reported us to Embakasi, and currently as we speak here we are free citizens. That is why we have decided to come and tell the members of the fourth estate. Ndako asiaka na umonde twe free nitu naskati twe last week pa itu ekanithie to boa ando na moni mome otuthini metwea maikwendo tu abakubya serikali ndiye sinondo ne yo kana baili ata ama kiliana na neto isu na kilengese ne maundomo wateti mali chondone na kiweta kana ona imuvango wa kwenda kumakilithia kiuteti na balama wetaka namo onakuti kama yakwa tamba Governor Mutula Kilonzo Jr kiuteti mwaka ni wasa kwani wangilile mengoli na ile menotho siona aki ya kwitha serikali niu na mamenda ala meuleana namo maambisye kuthai yatu na twe pledge loyalty to this government after election ithi on the ma serikali na tuikala bundeni ithi on the to bineane bai mundu eso tulunja na bai mundu eso tumesi twa ya munene ona wiba ku intimidate ando siende si bloggers siende mwenende wa kawaida ende waziri ende CEO ende ando on the manengo ndaya na tu support serikali ola wiba wa Makueni. We are in this government to stay, and whoever feels uncomfortable, he or she had better start packing and walk away. Nondo we will not relent. Ne matha na kuendeea na kukoswa serikali wa Mutula ila weka maundu undu vatailite na ingi kumekuniambi ila yako na wea undu vailite. Siasa nina athelile yene pinda yotho kuma mwenendi, and we are here. Ta bloggers, ta spanners, na tandalo tukuna siasa situ mtandaoni. Tuweba tu support serikali ila yevo. Tuweme question bala yako sa na tuweme support bala ya tethia wea undu vailite. So Mondwe blessing Mwende somebody Gladys something like that. My friend, I want to address you direct. We are here to stay. You had better start accommodating us. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvo. Enendi wodini ya Mulango isioni sia Katulani na Kathungi kitui cha kati ni matwaisya miachanio ya mugo sokoni wa Katulani mailena na itambia ya nzama ya wandikani serikalini ya kitui kana Public Service Board kwa kuandika muungami wa ward kuma kilioni mbunge cha mwingi ya yulu kuthukuma ofisini sia ward ya Mulango vala enendi asume kwenda maandikiwe amuika kuma wodini isu alama na kulite wia usu mailena na andiki mama uvo enendi asu ni matelemia kumevetanga ward administrator usu kuma ofisini usu vala mekwenda movia usu wandikani unenge mwana amuika alama na kulite wia usu kuma wodini ya Mulango. Onesmus Chalo ena mauvo.
ene ndi kuma wodi ni amulango iseni seka tulanda Kathungi ni mahali anavanene tambianza maya uandika ni serikali na akaunti ya Kitui kwa kuandika wodi administrator kuma wodi ni amulango amwete kilioni mbunge cha mwingi ayulu menana na ndiki mama votu na kutoa isi miyatene ya muoso kono wakatulani ene ndi asuni maweta kana serikali ya akaunti ya Kitui dhito ima vadhula muna maundu ni maudhuko mii na kumadhuko mavatema woni boba na matelemia kuvetanga wodi administrator usu ya liano kwesa watu nyerela ofisini usu wa mulango mwaka kiyo choke dhukiwe na makwandi kuwa muwa kuma wodi ni isu. Nituna kotewe muno ni county government ya Kitui County tongoto ni mheshimiwa Malombe nundu wa kutwete water administrator ulotia yetu kukwito na akatwa mwingi kuyakatse kwa kukwito tunazomeziana na tunatiana titonzomu na tina chotilistwa pe andu mana apply te kuno mena ndikili andu bakube atatwana na mayaiki wakatika shortlisting kuoni tu kula che kwa ndaya pamoja na employment board ya Kitui County itioke ingi itwete mundu ungi kana ya advertise ingi mwana uzuni kana tu apply tena zitu ila tia kwa ndola metsiko mwetu tu andetse mulango wodi tuna wongo ni muno kondo angava na witu na iveta ndo ma mulango ward tunawone kila tunando qualified matona kwitha mali kilo bisinosu lakini tuizima na tumienzi asiba methe ano mosa mundu akuma mwingi koni tukukulia governor kwanda yasionde onze ila sia kuna atumenye mundu so tumisia katika obisiosu na belika mundu la wailite osiaitwa mulango ward ene ndia miweta kana ward administrator usindese kumadhuko makwena na mabata mmoba lama kwenda governor Malombe au mlena kuelesenike nzama yake uandikani inaandikia ward administrator kumanza wa ward ya mulango tena wo munene nondo nitasa kuye MCA waitu chacho lotolo yite kwa kirisha mulango ward lakini ona kunianga bana waitu simu ndosa na yute mukunia simu tu mukulio na zindu ila twalete kuuzizia credits ukitha ndana wasi we simu twasa kwa wake kila tukwenda ni gavana ose MCA waitu simu nikenda na itu tikabikia gavana nondo ni wata ilete kwezila ula be chacho lote kwa hiyo hata kwa wa simu ona ito tuile mana na wana mundu wa ngozi tacha jolota kuliko bizini hata kwa wa simu tio mundu la wikide sanda utaito ngina mo NN the location na Kathungi na makwatila monga mosu bana magwenda governor o Malaysia na kutoa isia maendeleo ate kutumana otone makuelesia ini thi Kathungi mulango wodi ndokuta Malombe ndio ndo twikite yube na mwana witu ni betizia Kathungi thini tisia te atwae te naume mwana telite kuandikiwa wabilengi administrator na mwana ozu ito ni waiye wodi na mwana ozu ni waiye kwa uti kutuma ndokuta Malombe tondo takusa kuye ndokuta Malombe tikwendete muno na nitizi nitina kutungia ya keli lakini no tweka nai ingina maweta kana wodi ya mulango ni vadhulito muno ki maendeleo na momo medito mevato myanya ndila makwatilia serikali ya akaunti ya Kitui balama kwenda governor Malombe au mulena kuweta niki serikali yake ambise kuveta amwe maadhu kumimayo kuma myanya ni isu na kuikia angi eu kuma oselelo tongo wa akaunti ya Kitui nduyete muzagwenda ndimuzagwenda na MCA amata no thukuma hata munenge Peter Mwantha kana jajolote na zimwe yake nda mioza zuomwe na di jajolote weka nina MCA ngoma na mo marafiki makwa mambe anga bana ndo zazimu nyo Mwantha kwa mundu ra kwa zazimu na bute kwa zazimu ya MCA nyo makabona kindu utaja kwambia zuo Malombe ithie tandu ma mulango Kathungi ibo ithie gula zirwende no yene Malombe tanwane Malombe nondo yu pe mwana onekie wailolika mwana witu ne kana ozwa thimbe paka boga onge na gazonge Kathungi dio yende anakwika ati na ndo azimonde muju mumzomia na nitu ni mamulango tilipota bilingwa moba Mutongo TV kuma Kathungi ila kiti cha katewa akaunti ya Kitui Nito Onesmus Chalo. Mutumia Patrick Moso Musyoki na mwendo wake kupa kisioni cha Ivovoni kuyakoma muvakani wa matongolo na mavoko methito maeka lai kanisani imwe sokoni wa Ivovwani tina wa nyumba yokwa nangwa ni mbua Patrick ndatona utembea kwithiwa mao make matililwe na ena siana imwe kwete nthini wa maundu make la muthenya kivo kisomo na aende usonzo mwanithi na wa kiukwati yuni weka ila silikali na tongoi malikile kumutethesya kukwata liu o undumwe na kutungia nyumba yake ile na valukile boni mutisya no vikie kisioni kiuna ni watu mbanisia livoti tau
Patrick Ramona mwendo wake yumekalite kanisani uyu mbewa lungu ya sumwa ile kutho nyumba yo navalukilo ni mbwa mbingi na kumatia matena vandu wa kuikala atiyo kanisa kumewi atinda kumanengi vandu wa kuikala wala matese mekala kwa lungu ya nata kwa matuku ya 10 mwezi uyu wa katano nino kena valukilo ya nyumba yakwa saa kenda na nusu cia kuikia ino kale wina mathina vandu wa matuku yali no kino na pastor wa kanisa ni no ipande tekeno ni wokiande ya nato no bone ende na ikala no ni meja ni kwandi bando nzio no kutede kanisa kwakwa la soko ikanisa ni tena kitio boyo komo kanisa ni taboya pastor nyumba nikanatu ikale kwa ibinda ila titona ida tikala tijisi nyumbesu etue katika lebo bebinda ya nata nundu wa mundu mukamba asia mundu akola mutia ni ngombe ya ni kituma cha ngombe yake no twikale bu at least yake sautu ya tumaluke tizite ne wa kwebinda ya nata ithite soko kanisani thina munene wala mweleso mukumbeletene kwithwa tena chawia na ithitwa na thina mwingi wa kwithia andu make kwithwa na sina nini mwekwetie na tena ndungi wika na ende no vwaluo kilangaliko thina la mwini bwana wa mwingi ba dina banene kwa tage no ni ili ni wanza none kumara no ke bano de mole tabale umo taito ba so kone na kwa take litano cha musele dikindo kinge na so kwa to no mo thina na go ngine mwako nanza kwa serikali na mubozo tedio na andu onde mangozo la mande bala mundu tona nijoke kwakwa thina munene ni kwithwa ina thina wa mauna tonya kuthivasa kana tatonya uthukuma wia munene otonya munenge mbesa ende no kule utethio kumakula kwa tongo na numango ya luku monene na kumutethia thina wa kukitana maundu makimikale kulinga nondo ni ilinya ni mulemavu inati lwe mao na inatu endiaka wea na thukuma wa mwako adriva ni sikwe pio kuma adriva donde kwa mbande ti onde ni mamande yete na wa mao kwa mbande ti kwa mundu ngakwato ya kuma kwa kaundi no thukuma no ya mwako ni sio ya wako kitanda kimwe ni kituliku nikinatulilo kinatumwa na paikindu kingi kinea nangika sindu isu no sio sietha inanangikie ayu ni makuli angi matonya utethio kutungia nyumba yo ila inavalukile no ngimakwata vandu va kwikala kwithwa imaende na ikumbilo ni thina munene wa mbevu wona kuvoya kundu kwa kwikala nyumbesu avalukile saa kenda sio tuku wa katano mbwela ya uye mbingi na indi ithiende utethio wa nyumba na ciana cia kwa iko na vala ciikala no mwene mathangu ala mebo alina Yesu kuwa na vala ciukoma kwa ithiende utethio kuma sirikalini undu meka andu alangi mena mathina matwikeuo nisa teiwa matei mandu peimbe tangwa takuma sirikalini onandululu onambeza cia sendi kino nende nandikiwe na ndiaye so kwata kaundi ya Masako nyene toboni motesea Tuisongane mbe enzi mama via maitumia moko kana at sign of minors ni mamenda silikali nene kuisila muvyani wa wenzi wa mavia malato ikideni ya matedha na miyo ya kuenza mavia malato nekenda kwa ilanja udhukumi wo enzi maanzi mainena itina waomba na omomusini wa mwingi kavindani kalame ikomanite na maovisa kuma kuimuvia uwa mining nokenana na kana nokenda kunena nisema dhina ala enzi ya mesila undumwe na mawende kithyo nimenda no kenda kusonga na mbe na iseso yi lina musangi ni watu mbanisia mauvo enda kuzisi yu kuona clarity ayo mone na kamemeka ai ni vila maikundi kivadhakanyo sia wenzi wa mavia malato ni maweta tamethi ito makwisila maumo kivadhakanyo nzini wa iseso ya kuenza mavia malato na vala kaunti ya Kitui wana mavia kivadhakanyo malato kuwe namba kubikia kiwango chako ndukula kungi serikali ni yaileta kulikilila wise kwithia maundwala matialiti ni yatimiza nika wise kwithia nitwabikia kiwango cha county zilingi nundu bado winzi wa mavia Kitui windi muno kwi challenges cia exploitation from the brokers ukisa kwithia thina ni kwithia andu ingi ala menza maita amesikila mekwinza ku andu ingi ala mothukuma wia wo ni mekwenda amasisho trainings wise kwithia mundu ni wa mama kilo kwinza na value yacho ala menza kana ala mezi kula kwi mingoti twina uziano musio
na serikali ya kaunti na serikali nene ni kana tumoni na mama tutethesi na makutwete investors tweke kukengwa nundu itumanyie kwina andu mende kukengwa mona ni kula kwina minerals ni brokers na andu angi makwita ma serikali na gutikisio nundu mendo be na andu malimo kana kula menda kulikela ni kana malima kenge andu moza minerals Wataune maweta kukwata licenses saikundi isa kwenza mavia a tesithe awanevinya kukwata kima kuia serikali yikithi kundi ine sa kwata licenses sa kuendesya wea vinda ila ya ile neche no government meko nengana ma license mitukela hivo kwa witu akulia license chithiume na muno kwa cooperatives na twakwata ni akana kilomwe winza mavia nali katika cooperative tondu necha no government kwasi kulingana na meya ila hivo tuyamba kumina brokers nundu nasio brokers ila tukwenda nila license nundu na mamoka kuthawa kwitu ni tukwenda wise kwithia ni twafaidika na royalties nundu mbesi no cia royalties ciuka direct kwa community na yuni tukwenda wise kwithia kwina brokers ila ciokola twenda licensed brokers kumana wana kaunti Kitui kwithia na kaunti na uthui mwingi wa mavia amalato enenze ayingini makule serikali yikithe ni amamanze ya miyo ya kwenza mavia a unduma na kumavundisa nze ya kivathukanyo sa kwenza mavia a na kumamanze ya masoko oyitu ila tutumea metho na kumanya kibundi chekela tunakyo kumanya fain ubite tunwe nondu yendete no kwithia tukitokupatija lakini serikali katuteja yetu ete detectors ya kundetective mavia mende no ja chikwitu no kwithia twini kangara manene tuimanza yitu ka prospecting twali kwithia twina machine cha kundetect kana bube bia ila ikwenda etho ni green garnet kana ruby kila kingi tukwenda ni katika cooperatives wise kwithia government ni asisio nditiro no tutethesya na machineries nundu minerals mbingi ni sithi wandi muno ugasa kwithia bebi na kusiumia kuna moko juma katutethesya na machineries ta ma excavator na simbilingi cia kondoa muthanga twithwa twatetheka Kitui South siko no tukwatibania majem ta ruby amethyst Savayas na green garnet isiko enge muno industrial twina copper na mica na TA na iron azumego Guripoti Vlingwa mauvo kuma mwingia katika untini ya Kitui Nelina Musangi na ndi musesya mwendwa tuelekanya na mauvo asuma Kelina Musangi tuambe kwa saudho momo nini nutushokethete na mauvombe yange ndukathi vasa tene uyaila isi kuona usi mungalu andu mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi ni maundu mebala tutonya kwika twakwata kiu cha kuimando pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu vawitha ne kuestablish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia tamiba sana kuma kwina thina muno bubango ni cio ndu ndinzo ri fiber ri ndinzo ila uye ri mbali cio na ri moyo muno yembe yake ri ta wa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala ri mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi twetele ibinda ya ile kana twithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho ndaba ndo aimwe ninyo nukwata at least lump sum ukethia weze kana kiucha thina maana monza kana chethi na maana tatu en kimo without no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendo ciakwa etha ni ng'ombe inengi weli unesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba Waku, mwe ai, na te
asa twavika ni matei ma Yehova twasisia itina ngo situ siailete kusuwa ni muvea nikenda kukwata wathi uu ni muvea wake Veronica Siombua Wili tasikiza tiuni yaku andika skiza tia mwanya no yati sia 693 no ituma kwa nyanya 11. Ni kalibu ingi musaisa mwendo nikenda tusonge na mbe. Utongoi wa munusuva ya Emali Sultan Ahmad kauntini ya Makueni ni ya vyanzame ya kuthinikia mavata matandithia masoko wa Emali Business Center zikaione sia kwa ile uthukumi wova tena mathina. Manager wa munusuva Usu Philip Ngila ainena na ndikima movo itina waumba no wi mwana valese soyu ya twaiwe ni waweta kana mitalatala ya kululumilia utandithia na wiana nusokoni unuminite kutwikania ukwati wa tandithia alama twaisia vya sala sokoni usumwe wa Emali Business Center. Ken na Molinge ena mauvo. Thini wa kikalo kicha ndo miongo thanthatola meumete wodi ni itano ila sikalile ni munisipo ya Emali Sultan Ahmad nivasa kuanza mayando watano. Alama ikuidhwa maithukuma kuva kuvina utongu wa munisipo iki valocho kinene kiku ikithe mavata maenende alama ungu wa munisipo ini mavikwembe wa kamiti ya tongu ii. Meneja wa munisipo ii Philip Ngila yu iweta milati yondeleke kweketha ila inende mende kithetia valawa menda kukwatia nyananza mai ando watano yasa kuwa nitwetha na wumbano munene wa private sector engagement ya citizen and nitwethe wana and to draw it from across the municipality over 60 citizens alatwa twa na inaugural meeting ya citizen fora kana wumbano wa NND ala tukanena na sienamo katika maundu ma maendeo ma municipality no yito ya Emali Sultan Ahmad nitwetha na andu ma mivayo nthe kuma makanisa mesikiti muika andu aku OVCs PWD andu nthe alama represented andu nthe alama katika municipality no na yu andu asunamo ni masio kama asa kwa executive committee ya andu atano ala tukaengage anamo maundu ma maendeo ma municipality yito na nitutunga muvea muno nundu andu kuka kwa wingi na nitethiwa ne vindesio na nitwa masomethia maundu ma functions ila cia municipality na nitwa maelesia wia wo na vala tuko kwateania atinamo kwa chune kendo nitambie nene katika kuentrench NND katika leadership ya municipality no yito Emali Sultan Ahmad. Balaya ndanza mai ando atano yasa kwa kukithenia ato ise kisomo kwa NND kukunyo thukumi wa municipal na ndo mavata mo matona kuthinikiwa. Ngila wetakate wa mondo manene la NND maile kuendekithia mathinikiwa uyu ndo wa kutusia kikoma sokoni ma municipal ii. Na wengi kuvingwanga malelo mama sokoni akuikithia utandithiani wa ilanga. Nitwambiisie process ya budget niende na ye mbungene yu na ta municipality tena vote katika budget ya county government na tena programs ila tuenda roll out ya mbe ni waste management both solid and liquid waste nondo board ne propose yete ani yete katika mitalatala yayo kwethwa na skip bins na skip loaders ila ikosa takataka na kutoka katika dump site. Board ni propose yete also rehabilitate DTF ya Sultan Ahmad nikenda wise kwethia liquid waste yo then ya atwa wavau na ya maintain wanesa na maundu maingi mosovyo malelo maundu maingi ma waki wa masoko maundu ma ku cabro pave kana ila kwikia cabro katika tubalabala tutu akuma town nikenda wise kwithia status ya town situ niambia kwambata. Mutongo TV kuma Emali County ya Makueni. Nyeneta wa Ken Molinge.
Spika wa mbunge nene Moses Wetangula ni wakulia ngwatanio Kimama Savu kukwatiane na mbunge nene kuikithia kana ni mami na mathina alamethitwe mayikumbila nthi ya Kenya kiukwati. Wetangula nukuweta kana ngwatanio ini kutethesia vanene kumina mathina mailovia na muno mukuu wa mathie. Wetangula anene akimusini wa Mombasa kavindani kala wethi wa ivingwa rasmi ikomano ya miongo na nemwe ya kila mwaka ya ngwatanio ya Kimama Savu. Angelina Muse ena mauvo. Ainena kavindani kala wavingwa rasmi komono ya miongo na imwe ya Kimama Savu kana accountants va musini wa Mombasa. Spika wa mbunge nene Moses Wetangula niwa wetakana ngwatanio kati wa mbunge na Kimama Savu nthini wa maundu ma usevyo wa budget ni kuvikia kwa ile ukwati na maendeo kukwatikana ni kana kukitana na mathio vamwe na ngalama ya mekalile kwithwa yulumono. The bill has proposed a raft of amendments to various tax laws which has attracted debate among Kenyans. This should be an area that the profession should take a lead on in advising the committee on the implications of each of the proposed amendments to the tax law. This, in my view, would be a direct contribution by the profession to the national growth and development of the country, as sound taxation laws are certainly a catalyst to economic development of the country. Niwa wetakana musango wa Kimama Savu nthini wa komiti kivithukanyo cia mbunge nene na muno komiti ya maundu ma budget na kuvikia kutethesia vanene kwithiwa na ukwati mulumu wa nthi ya Kenya ovamwe na kumetana ene nthi na mkuu munene wa ngalama ya mekalile na mathoa mali ukwithiwa mei yulumono. Most importantly, there is need for the profession to contribute and offer possible solutions on how best we can lower the cost of living for Kenyans and reduce public debt. Kavindani kau Auditor General Nancy Gathungu ni wa makuli Kimama Savu kukitana siko sia ulusani utume muthuku wa ilovia sia ene ovamu na kuhusu anya ila yithi utovo ya amevia kivithukanyo kulea kumia koti na kuikithia kana budget ni ati wa undu vailite tanzia mwa kuikithia kana maundu ma kwithwa na mathie ni kumana ni mikovo ya kila ivinda ni mathela. In the current economic context, as accountants, we can play a key role as the torchbearers in nation building. We can use our financial expertise to propose various economic and financial measures to uplift the deteriorating economy and boost economic as well as industrial growth. Mwene kivila ngwatanio ya Kimama Savu Philip Kaikai na wakule kusewa kwa miyo ila ikuvikia kukitana na utumi muthuku ilovia sia mwene nthi. ISPAC has identified modern and economically oriented ways through which the accountancy profession can help the country achieve economic growth. Auditors and financial analysts provide high-quality corporate reporting to support value and supply chain management, portfolio investment analysis, project appraisals, risk management assurance, governance, and internal control processes. Livoti ya vilingi wa Mavo kuma kauntini ya Mombasa ni na tuisongana mbe atoimatu mota ni mai ya mbunge matethesi kukwata ilovia na mota sio ilame uweta ni maneveneto kuisilavia sala wa wanganganya ni kambuni siya kunenga netu mota tu wa mukovo. Kambuni wa Mogo uvikite mbe wanzama ya mbunge ya Kinandu na mivango ni wethi wanaivinda yumu kusungia mwakulio matu mota alame dhito maji ya kana ona itina wakwasi ya mali yo vena siko siya uwani ila si dhito itoiwa tanzemo ya kuvitha ukusi. Benjamin Mwaka ena mauvo. Atwai ma mota siandevi isi kavola kuma kwa kambuni wa Mogo ni maithi ya mbunge yuluo na mazi wala methito maisila moko ni makambuni o ni maweta methitwe mathivi ya makilima mpesa nokana kukwata mota hii atio itina kambuni o uima vangithisia anganganya makumoya tumota to na kutuma mayasi ilovia sio vamwe ona kuvikia mota sio. Ndiana tukapewa pikipiki sekondari na nilipea mtu mwenye alikuwa mnyang'anyo. Kauliza sasa si insurance ilikuwa ikilipa mnalipia pikipiki nyingine tunaanza tunalipa ati hapana. Saa ile ilishapotea wetu chukua pikipiki ndio umetaka pikipiki soma kuja pikipiki unataka. Kauliza na hisi ni ya mtu mwenye akikuja na mwenye tunaona imeandikwa kama bati kalikuwa hapo kaskani kama andikwa tete. Kaambiwa lakini mwenye aliniambia hiyo tetu ni kama ni Athika. Sasa mwenyewe naye tukikutana na yeye pikipiki ni wenyewe tangu insurance imeshaletwa simpe
Akaniambia hapana. Sasa kuna mfanyakazi alikuwa anaitwa Alois. Akaniambia ati toto unafanya maneno mingi, wewe ngoja uko pikipiki. Umetaka pikipiki, chukua pikipiki uende. Na akaniambia na ukienda umeshakuwa pikipiki, usijaribu kuambia mtu mwingine ati umekuwa pikipiki. Juu wakati watu walikuwa wameibiwa. Akaniambia sasa mtu yote umekuwa pikipiki. Mawetone tina wa kumina ndivisya mota hii wanakukwata mabalua makuonanya mali niyo ta logbooks maithitwe mainengwa ni kampuni wa Mogo kwisila matukamo makuya ndwani. Sijaiona audio blog mpaka wa leo na ilinyamaza. Tatu karudi tukapata mtu anaitwa Humphrey akatuambia chairman na toto mwende hii mavenue ya pikipiki imekuwa wasi, tutaangalia maneno tu, hata leo mkikosa mtapata message mkujie. Hatujaiona mpaka leo. Sasa nashindwa ni pikipiki ni yangu ama ni ya Mogo juu mimi documents sina na hakuna kitu nadaiana. Sasa ndio naomba tu anielezee ijue ukweli. Ama hiyo pesa yangu yenye tulikuwa nimelipa wanirudishie yote. Na hiyo pikipiki iko wapi sasa? Pikipiki niko nayo. Lakini ndo nikatalia. Hata kampuni huyu itetea ni wethwa na vinda yomu kusungia makulyo itina kumboka kanone tina wa kwithwa wandikie valua wa kulia kwitikilwa twaisi vya sala va Kenya. Vengi munene yani Central Bank of Kenya ilia isa kunenga lingilia. So we are generally incorporated as a company and we have applied for the digital credit providers license as governed by the Central Bank of Kenya, and in that publication which Central Bank did, if the company applied before the deadline of 2022 September 17, they are legally operating and then they are complying with the regulation until the decision is made on their license. Valayu ayumbe maweta ni meandika livoti ndumu mamina kwithukisya kiheo chato i ama mota ila ni vamwe na kukuna mwongozo kumwe wa kampuni hii va Kenya itino wa kuikithia kampuni imwe ta Mogo sina license wa kutoa isya biasala va Kenya. You have gotten 199 from him plus the insurance 95,000, and then he doesn't have the border. You guys, you are seated here comfortably saying you are helping Kenyans. So you are confirming that all along you have not been regulated, you have just been operating illegally in this country. Mogo is not a BNPL service provider and instead operates a traditional non-deposit taking microfinance institution. Now, if these statements are false, what else is false here? They have realized they are a digital arena. Now they have applied to Central Bank for licensing, and they have not got the license. So where are they operating? Vilingi wa mavoku mavamia kone ya mbunge ni musieni wa Ilovi nye nito wa Benjamin na mwaka. Musumbi William Ruto no wikendi ya Amerika kwiyona kwambisa ndambuka yake ya muthenya ina ndi isu bala wambise kutambuka isese ni kivadhukanio kivo cha The Carter Center kisese cha maundu ma uitikana CDC akomana na Kenya alama ekala museni wa Atlanta kundi ya Amerika. Mwandiki witwa mauvo Joseph Kitheka nuwatianite na ndambuka hii na nutumbanise mauvo kwa uliku. Ndege hilayi mugwire Musumbi William Ruto na muka wake mama Rachel Ruto ivo ile kiwanzani cha ndege cha Hartsfield Jackson Atlanta International Airport saa 11:30 masaa mandhi ya Kenya kana saa 4:30 masaa mandhi ya Amerika. Vala wambise ndambuka yake kwa kutambwa kiseseni cha The Carter Center. Ainene ya kiseseni ki Musumbi Ruto hodhingilile vata wakwithwa na demokrasia vamuna kukitana na ulusani aiwete kana vena vata wakwithwa na ngwatanio nthi yonthe nikenda kukitana na mathina kivathukanio. The commitment of this center reflects our own values and governance principles, highlighting the common heritage that the United States and Kenya in our strategic partnership of shared objectives centered on human well-being, security, and dignity. This is a crucial time for reflecting
on the need to strengthen democracy worldwide. Many countries are in economic and debt distress occasioned by climate change and compounded by an unjust international financial architecture and also an imperfect multilateralism. Ndambukani ya kieli ya maofisi manene maukitana na mawuo kana Center for Disease Control CDC vala uthingile ngwatanila yithiru wakati wa Kenya na Amerika thini wa kwika ukunekeli mawuo vala ingi ukusi kwika wa sai mawuo na wakati wa CDC Kemri Muvea wa Uiti na ofisi wa Musumbi wa Amerika wa kuthinikia maundu mamituki vamwe na uo wa AIDS wiwonola ukonetie kukitana na uo wa HIV va Kenya na kuthukumithwa kwa kisese cha wima wa mwiva Kenya cha the Kenya National Public Health Institute. We are grateful for the support of CDC in establishing the Kenya National Public Health Institute. We are looking forward to working together to develop policies and legal frameworks based on evidence for the Institute's success. Our collaboration with CDC extends beyond defending our own borders, significantly enhancing regional and global health security through strengthened research, laboratories, surveillance systems, and emergency operation centers. Programs like field epidemiology and laboratory training and public health emergency managers have already trained 800 professionals, and we aim to expand them to include more county and national health workers. Musumbi Ruto amini muthenya wake wambe kwa kukomana na Kenya lamekala musini wa Atlanta vala wetie kana serikali yake ni kwikithia kana ni yakwata myanya mbeange ya Kenya kuthi kuthukuma nthi sianza nikenda kutethesia muyana wa ukwati va Kenya. We are in the process of signing 19 bilateral labor agreements with different countries. We just concluded bilateral labor agreement with Germany. Are we done? We are done, yes. And they have promised us 250,000 jobs. Kenya has been said to be a country of great potential, which it is. But we have failed to unlock that potential. Not because the citizens don't want, but because the leaders have not done their part. Many times we know what is right, but sometimes it's not politically convenient to do it. So we escape doing what is right and going for what is politically right. I want to tell you, I am going to do what is right. Joseph Kitheka ngilivoti vilingi wa mauvo Mutongoi TV. Siatilikanda teka 13 itina wa saa ili sia wiyo no sunu wa muthia wa vilingi wa mauvo lilikana sialilika mwendo ni wa saa 3:30 ingi nutukwa luka na mauvo mbiangenyeni itawa Caroline Mweni wa Muteti na nethe wanditethia ni sana keteresia mwende ula onengelela vilingi kwanzia ya meko.